Bia Kamal ka no online TV channel na me breaking news ka kwikor dana chitwok re which ka United State kam SSPDF ka Rapid Support Force la RSF dung Sudan ka mengne diɛn ke kume SPLA IO agenda na banaling na me update dana cha no ngen government go banyo ga yakel re ler kan me goro no dere je tuk ke dere je ling an ler me me jira ma jidit nyuaga ne ko ken ko goro no ba jen be notification bell je twany mi te ga ler mi ci berej be chamala ci be kaji gwad dana pailare jo dana baling gwase me jo dana chala do kume SSPDF ken RSF la RSF Michelle Rapid Support for ken de ni nying Sudan tin la rebel te ci SPLA IO kon magwade dan ke ci SPLA IO nek no ko korpen te payo dio je ngai kon diale me ci roda lat antama ci kuma RSF kene jen Sudan People Defense Forces ci ren ñoko mat ken rodien ando dan mat ko rodien ke je ala gwade dan e cha SPLA IO cha je maktin ka bodor ka bot ci kon diale ngaje no cha SPLA IO cha kan ngai thwan ka ka kora chu SPLA IO chu kan di RSF chu kan go dak dor ka chu kan thwan yu kan nek tin ngwa man antama ka gwaze dane chi taban de ngai bunwo ko koninti ti cha ngaje no cha la no dongda ko be SPLA IO ba ko ma kan winemi no shurot churit kare nyal chu de ni ka chu dot no antama cha to ko on kore pana chi to kam dien me chi kore to kam SPLA IO kan kuma SSPDF ala SSPDF kan RSF Rapid Support Force la dung Sudan rebel Sudan chi korean matkel no ka jo cha ko lat gwas me cha la do cha ka jo jok ke cha lo jok kuma SPLA IO gwada na cha ka maktin ka United State ka kai South Sudan kan Sudan ke iklik cherme jan cherme cha la iklik no men cha ko lat gwas me wa en RSF te under General Mohammed Hamdan Daglo ngai kona ni kon la rebel no kan kon sharen mat ko be kan Nuer civilian in Northern United State earlier biken ke mak no to go pan no chukan ka mak dundo shi ne de kon te la SPLA IO chikan eti chikan ka nyok mu jo kan ka jok ka mishalat eyewitness ke local source chikan confirm no ne kore dane chitok a kormedit kam RSF troop kan madin ko din ka SSPDF and gwasamo wa RSF wajen kan ka darawo ke rowing administrative area la region ka border Northern Unity washu kanwa ka jandor jana namo under dinka political leadership and shu kan gwaddanante SPLA IO tin kamadin karodin ke SSPDF shu kan kulomak ajan do badanan tore ka je no waken RSF chika wuke ruweng ngai ko ruweng no jan gwada la ko tok tene syang mela ko na linga no te ke jechen chal ke ter shong Malaysia kane ko la mala ko mala teren winami ka jang jan mi montam ci jang den chumat ko biken kum SPLA IO biken magan winami ka dobrana shalat ke je wa muwi ke jan weli chal ke ruweng oni wa takelong no jo me chaje la netin kone chaje nen ki ta dana ci korm je toga je wa target din ke li wo bugun wer community ke li bugun target no kan Northern Unity te gane lat ke je no ne me kan tog bane to kai ke ne je ko ke ni konin chunkel ke kirmi yadit bane me shala do already media ne dial no she tog no lamna ka wiya shege comedian ko ken especially to kon ke South Sudan TMZ to kon ke Sudan Post ala I radio ken Michal ga radio tamazu shikan ka bellat kan titi ko kan te ka pin kirma yadit la kana lanete shirodian la lamna te ga mugo ka kirma yadit no ke kuma kir jala kana la dan ban mem gi ken no we je ka long shikan malala so no made yana la re sharukun ka ta danan to ga magaje ka yo chalat gwasa me awa kum SPLA IO kanete content cha kum RSF mena SSPDF cha ka joj ande koramo ko ngai kono no gwata mi base kum base SPLA IO me cha de lon kam dakaje jen gwadan churi station 10 ka Northern Unity State jan jodan ngor de nyoya kel ka ko dan ci tok ko jan nyoko me nyogen ngene ko ken biate kamal bye bye